Iskren pozdrav TV Lošinju, svima koji se gledaju. Večeras je bilo fantastično. Ja sam oduševljena. Bila sam upitana šta mislim o Lošinju, o malom Lošinju, šta mislim o publici. A mislim sve najljepše. Bilo je fantastično. Bilo je iskreno, bilo je vatreno. I nekako, neke stvari su mi se dopale. Večeras kad sam radila, imam neke kritike na sebe, a to je uvijek tako. Uvijek zato postoji sutra i možda postoji neki sljedeći put kad se možda vidimo. Najljepši pozdrav svima. Dakle, 10. Jazz Festival Lošinj, 3 dana super muzike, krenuli smo prekjučer u petak na Rivi, na velikoj pozornici, jednim velikim koncertom kojeg smo prigodno nazvali Funk Party, uz nastup legende američke funk glazbe, tromboniste Josepha Booneyja
i benda The Bastards, All Stars and Friends. A prije njih je nastupio Igor Geržina, hrvatski saksofonist svjetskog glasa sa svojim bendom, dakle Igor Geržina Sax Lounge Ensemble. Drugoga dana, u subotu, smo se vratili u našu matičnu ustanovu, dakle u ljetno kino Vladimira Nazora, i drugo veće jazz festivala smo proveli uz nastupe Mario Huljev benda i velike dive hrvatske glazbe Josip Lisac i njenog benda. Dakle, večeras, treći dan 10. jazz festivala u Lošinj. Uživat ćemo nešto klasičnijem jazz izričaju, a dakle, riječ je o nastupima Jean Toussaint kvartet. Jean Toussaint je američki saksofonista svjetskog glasa koji je dugi niz godina surađivao sa Art Blakeyem i njegovim bendom Jazz Messengers, koji slovi kao jedan od najboljih bendova u povijesti džeza. A prije njega ćemo ugostiti Sinana Alimanović trio. Sinan Alimanović je klavijaturist iz susjedne Bosne i Hercegovine, nekadašnji član Indeksa, Bijelog dugmeta, dugogodišnji član Big Benda Radio Televizije Sarajevo, a evo večeras nam se predstavlja sa svojim trijom. This